يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. يا رسول الله، يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. يا رسول الله، سنحطم قيد مآسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا. يا رسول الله، رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق ازدانا، وبه ظهر الحق وبانا برسول الله. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا، لن نرضى أبدا ذلتنا. يا رسول الله، لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعداوتنا، لا ندري كيف تطرقتم لرسول الله. شلت أيد بتماديها قد حفرت قبرا يحويها، بما قد رسمت هاتينا. ورسول الله، ورسول الله، وقلوب أبدا لا تنسى، وقلوب أبدا لا تنسى من أصلحها فغدت ترسى. سهما رمحا سيفا قوسا برسول الله. يا غرب اعتبر بماضينا، كم دسنا رؤوس أعادينا، وسنمضي اليوم. حي على الصلاة.
أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا Boş ayağım boş, ayakta var mıyız? Bismillah, ayakta var mıyız? Boş ayak. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحان الله دائما شكره الحمد لله الحمد لله رب العالمين الله أكبر فاتحة Şu arasını kağızlarını sarıp unutalım. Kayısı da sakal tıkları şunlar. Şurada Ali Hacı Usta'nın torununu gelse gibi şu. Bu Kabe oyunu olmaz.
oturağını gesegi şu. Salavat salmalı işte. Festival mi çalması? Hayır, burada var mı salavat salmalı işte. Şurada ikisi de şurada. Şuna kadar, bize kadar. Hayır, abla sarı Sallallahu aleyhi ve sellem'le buna getirilen bu cemaat doğumlar Abraham Resulullah yolundan yettikleri var. Dağımlağın akşalı al-hacını, İlyas Dazbaşı'nı, pesi, çalması, Kaaba oyunun gesegi, bunlar bazısı da kalan asırları. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tübünün hakkında bu uzun giyimlerin, asaplarını, kılıkların, Hüseyin'i, Fatma'nın kapılarını, görmeklerini getirgenler, buna Cuma'da nasihat edip, Çeçen'e getirdi, bunlar bizim Dağıstan'a getirdi, bizi başını tutuyorlar, Allah razı olsun. Şu zamanı ayıpmada ayıttık. Bu Peygamber'in hadisleri bunlarla tohtaşlar, bulağa hilap yok, şuanın bereketi bulağallığına, diğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başı yoluğun zamanla, şunu tuğun yerine tuşunu koymayı, ve şunu ayıttığımın barısında paylap alan asaplar. Paylap alan asaplar şunu tuğlarını. Buna hana Halid Gazavot'ta Davut zamanla başına yazıyorlar bu Peygamber'in tuğlarını arada buradan pesinin içinde, şu şilemliyle şu Gazavot'ta şu kilosuna kadar 8'de şu Ahmet Bey'in arasında başını işleyen biri çıktı şu. Başını kapası Halid. Altta neydi şu? İzler şu tez alıp şunu başına giydi. Şunun bulan usturluk buladı. Ne gel o kalmaklık buna Erlerkan okuyan adam. Şu Kur'an'da Allah Teala şu Davut Han zamanına vakatala Davud'u Calut'a dedi. Davud Calut'u öldürdü. Ne ki? Şunun üstünde tabut yürüydü. Peygamberlerin fi surul anbiya değil mi ayet? Şunun üstünde Allah bekle malayikaları böyle meçhuri bulup aldığı peygamberlerin suratlarda var. Şunun içinde asallarda vardır. Bu Kur'an'dan dalil var. Bu kıyıda Allah Teala uzun bereketi ulan tedirsin de şuanı suymak, şuanı eskirmek şu yerde aşağıda kolluk etmek uğrattı bul. Diğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu yerde oturulanıp asaklar oturup oldular. Bugün bu saatlerde olan asırların taydırgan mı bu haliyle bilavlar? Aldığın yer bir safar yürüyümse de adamlar Makke'de Medine'nin arasında bazarga zatka salgıyla yürüyorlar. Şu yerde Peygamber oturulanıp oturup şu taşta. Şu yerde Resulullah namaz kılıyor, namaz kılıyor bulun. Buna bugün bu saatte Allah bize rahmet edip Baytül Mukaddes'e barıma toştu. Şondaki şu Aksa Meclis'in 4 diyarında Musa Peygamber, İbrahim Peygamber namaz kılıyor yerleridir. Bir de şey var, bugün bu saatte de dolu dünya şuna bakan adamlar şu yerin asarını saklattır. Şunlar dua yeter, şöyle duaya cevap buladı. Şokuya şurada Peygamber'in varisleri, Resulullah'ın tuğu, bir de onlardan bir Allah'a kala turu, şu kuyuda kalan, ulumakta Allah'lar olsun, şunları görmeye de bize nasip olgan bugün. Bu İlyas Ustaz'ını yurtundaki tebek maksadıyla ulan. Bu bağırttığını bulanı, kararı bulanı, bulanı ahırlarını. Bunların kayıtısının adresi Çeçenlilerden tanış. Onlar Peygamber'in tuğunu görme bir kısaca meni Allah'ın kuyuda. Bir kuğulara koyuyan şu 3 gün ihtiyarını alıp, şu getirip arana zamanlayın, burada dost kardeşler bize girip etsen yol ustadı baytır ya, biz de uydur, daha da vurması ya Allah'a da payda olsun, Allah için de baytır, şunda meclisler, mağaz sorularını geçiyor, yaşlılar, uçakları baytır. Ocak Allah hep. Şunlar geliyor hali şular. Şunlar tebek baklı illa ustazın yurtuna bağ getirir. Şöyle getiren yolda, yol usta şunlar bizim tilavimize göre toktagan. Allah-u Teala burada Allah razı olsun ya, hayır etkenlere de inşallah şuna başa tığılmakta zattı ol. Baharımıza bunu şu yakka bakıp çıkıp, hastara gari turup şu alda karagandan yürüsek, bahar zat olacak Allah buyursa. Bakşa zamanları bulanda izzet etmeyi, bularda yoldu adamlar. Şöyle etiği Allah buyursun inşallah. Ayakkabılar uçuza güzel. Şunları biz görmeden yemek. Ahirette Allah Teala'nın halkına varına zamanlarda görmeden bir şey Allah nasip etsin. Amin. Olan bellerin bize. Allahümme salli ala Muhammed ve ala
سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا
صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى
محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله
سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي
سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم
للنبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه. Hoş geldin Muhammed Ahmad. Seni silette ahadı samad. Sen gelip yayıldı dünyaya rahmat. Sen hoş geldin diyeyim Sayyid ya Resul. Hoş geldin mu alam nebiyi. Allah ne yağınla korb oldu siyin. Talaylı ummanı sen buldun diye, sen hoş geldin diyeyim Sayyid ya Resul. Sen üçün yer aldı parmaklı, harmakta olar sana dayım. Sen dünyaya geldin ummatın tiley, ummatım hep geçtin dünyadan hiley. Kaburundan turdun sen bizim tiley, sen hoş geldin diyeyim Sayyid ya Resul. Sen verdin dünyaya gün yemek yarı, seni sıylılığın yazma olur mu kalam? Sağap olsun Allah'tan 100.000 salam, sen hoş geldin diyeyim Sayyid ya Resul. Ey ya, Oğuz nurundan yaratıp zahir etip, Allah seni çakırdı konakta yetim. Senden ayrı olmadı ol yerge yetip, sen hoş geldin diyeyim Sayyid ya Resul. Hadi bastır koyun. Bastır koyun. Allah'a bebeka hayril halkı kullini. Elhamdülillah Allah harmakta olanı yapse, kudretinden oylasa bulunlu kalmayese. Kudretine karama gözleri yarıklara, sağamak dağlar yıkma tülleri tarıklara. Acayip gözlü nuru sen göreyim, bir avuç doğuraka min türlü dil vereyim. Min türlü diller bulan maktavun istegişi, mimarlarına göre tergevlük olmaz işi. Mevla'ya salli ve salim daiman alala. Allah bebeka hayril halkı kullihini. Muhammed peygamberdir, ni'mallarından biri. Onu şükrü zannetme, kim ne yetirhuleri. Seni birliğin ağırda bulup ummat, bildi aziz kullara, bilgizin ullu devlet. Ya bizi ya bulay, ullu devletleyen son. Bulay ullu nimetka, bizim layık görgen son. Umut ettirgen bizge, artık ikin rahmatı. Almazsam olay bizden, kaytarıp bergen zatı. Mevla'ya salli ve sallim daiman alala. Ala habibika hayril halkı kullihini. Dünyada kumlar yerini yaratır gönce zaman. Yaşırılgen hallalay yesirin bulman haman. Son bildirmeye suyu
halka Davud kudratın, bir arı nur yaratır, Muhammed koydu adı, kavuş koçtay suratı, nurlu yarıp verir, onu kondurmak için bir terek durman yeri, şu terekte de konu söylemek için yesin, kulun taslaylar yedi, maktan tengerisi, bulbular cevap verir, bular tasfiye eder, bu hal bulanlara da 70.000 yıllar öde, bir de halbulura 70.000 yıllar tamam, yalnız ebav ettiler, arada arım kalan, birbirinden doymay, doğulay sırlarıyla, 7 günde gelmez o, 70.000 yıl hala, her saat var da bara, kondurmuş şavkuğa, aşıklığın melgen son, araya perdavaya, kanelliğin gönlüğü suyun yerse, onlaki perdev salı, sınağa dengelesi, min keren min yılkerin, arasından ötmeye, şuradalar kulluk edip, Allah'ın ayetmeye, şavkını koçup ulan, uzattı meydamanı, artık ibadet edip, açtı bir alanı, o yekincinin bulduk, hakkı yetişen zaman, uzun bir soluk arı, tüçayı bulur ağam, bunca kıyın görgen son, boş koymay Allah'ını, sol bir solum buldu, yüzmeyin hayhanlar yani, son alemini yaratıp, kudratından tengeri, tattılar yerli yerin, gökler yerleri harbiri, meşrek bulan mağribde, baktırıp şunur yolun, gökler yerleri harbiri, bedendirdirir uzun, harbi zat şunur bulan, kaptan son kamilliğin, atamız adamlara, yerge yetişti yağın, kudretli kolu bulan, ettir adamla sura, şol bir mübarek nurlu, saldı olar amanat, amanat degen nedir, ne sözler yandı kalan, şunlar üçün olmasa, olmayacak ikin adam, şunlar yeşille süysün, eşkal koymay kalırlar, şunlar gelir amanat, gökte yerde adamlar, şunlarını görse durdur, adamlar kaymaylar, kaydadı şuradadır, seylamak belardırar, kim söylese ol Resulullah, kıyamet günü şafak, salavat sözün bulur, adını şirkin saat, Mevla'ya salli
kullar ilahi dayanamaz tavusan bir zayıf yolları yıkanalar boğulsan Allah'sı gel kulları yüzündendir halinde ayrılan bir yarılar sensizlik dünyada bugün kullarda yüzün gülürdük demek zorlu bulmaz uğrasa dünyanı tutkan nuru yüzünün algan soğuk Mingrem bir payı kadar Yusuf'da bulmamış Zulaykhan'ı haberı Dünyanı tuttuğudur Talaysız bulmak için Azalda yeriniz huzur Adam değil durunu Görmedi hali gözü Bir kerem görgün bulsa Senin nurunluğunla Mülkerin soylağını Seyler edihamanla İbrahim'deki nurun Nurun sen avruktada Sözlerin inkar edip Atarını divutkada Dengil yarını bulsa Yeryüzünde bulsa Hukke gezey duragan Ayla yarını sağa Musa'nın asasından Parmağın işarası Bu nerede yeryüzünde Bıkratı var anası Musa'nın Allah bulan Yoluma varman yeri Yol doğru sayına bulsa Anca tuğulhuleri Zimbarıp yoluktayı Arşede miralledi Ayağın toprağı Arşısında talili Senden sonrasındaydı Gözleri yeryüzüne Şariatından vurgel Yoluma yolunu Azrail yetişirin Yılnın havalarına gel Ama senden yılnısız O yaşıyorun değil Suleyman ne şolmalar Bu neyli uğrunda Seni atın tavuğam Yazımı var yerinde Her yerde Allah bulur Adını yazalım zaman Seni adın tuttu Yazar yürüyen aman İblis malum sayade Adam cennetten çırar İşleyen hatasına Yiyay muğan eyledir Ne kadar dilese de Kurbu zaman bilir Çarasız Allah'ın Tengeri kabulünü Ahırda seni adın Gözü kanı gözüyle Şu anı hürmetidir Telerin o yüzüyle Çok sağında tavlasın Bağda yetip yesin Nefsimin yanıdır Sonradan tengerisi Gönlünü bakılsınlar Gönlünü cevap eder Adam peygamberlere Gönlü yetkin seyirdir Adam havada Koşulması yılda kadar Münkerin aydın yollar Sana salavat salam Ne uluzaktır salam Salavat salma Resul Salavat sığdır gör Namaza bulmay mamur Kim sözü ol Resulullah Kıyamet gün şefaat Salavat salsın bugün Adını şirkin zahar Mevla'ya salli ve
برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي خير قلوبها ودروها يهدي يقول يهدي صرخ صدق Hayli onurdu yedi, yedi on yerdim vardı. Cendereye yüzleri, harmonin yerin kaldı. Allah yapsalım verdi, nakşovanları vardı. Ümmün geceye geçti, şöyle cehadı vardı. 80 bin gece yetti.
arabada Allah'a verdik kafayı Ben almayı gönlümüz Allah 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 برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا ربي sen Resulü rahmet uçun alemine yemin yeminlerimiz bağlı kurban alemine yetti var gönlleri yan için ruhsatı yaralmaya verir bellerin bozu Resul bu kadar sayılı bulgar Habibin hürmeti çok alaylı kullarına yoldaşız bizim budur ahlu ashabaları hakkı hürmeti cümle daimle sana bildir diyor İslam yoluna nasip et mahşer budur Resul mücafatı kudretin hürmeti çok Dilek lütfuvadı cehennemden yere geçip günahları Allah'ıma dileyelim kullarım bizleri Azaba çelir dökür Allah'ını hürmeti çok Seni yolundan vergir Callanı hürmeti çok Sana söz kopu sana Gunahi bil lisanı Dağın söyleyik rahmatı Derye bilir milalı Okulun alimleri Kabul et razı olur Resulun mağdavuna Temlayan müceyini Senden korkup ağırlayan Gözyaşlar hürmetine Yedirdir hal olmadı Yakşelerle yediler Yakşı amallar yedir Yamallarından daima Sürece tanrıdadır Onlar zirveye uyma Ahırlı bozulursa Yollar yetimani Evlen malumla karşı Oğlum olur yarı Kimsüze o Resulullah Kıyamet gün şabı
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Hey Karan inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Koyunuz var, kendiler var. Aramalar karasın. Ya bu yanına ne kadar edildiniz?
سيدنا محمد النبي الوهي وآله وصحبه Namaz yazarsan Her yere çakırıyız. Her zaman çakırırız. Please. Çakırıyız. Her zaman çakırırız. Biraz başlayalım. أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. وسلم اللهم صل على سيدنا
عليه Yetme sadakı yok. Şunlar hani bir para oldu cemaatlarda gelip tilep erken namaz olunca para oldu alacak şu an Allah buyursun. Ve borumağın işi olsa ilan erken var bu orta ola. Bunlar erkenden bir erkek yok. O zaman Allah razı olsun ya Rabbim bereketi var bize edirsin. Hani şunlar biz yolda salayı. İşte şeyler adamlar geldi Allah razı olsun. Vardı halkta gelip de olmanın yerine yüreğine varırda vardı. Ne kimse de her şey para oldu varsın biz ekin namaza gelip bir ek saat tutsa da bir markeçe olmuş olan bir eksik bir saat. Yolumuzda gelip getir Allah ve size geliyor Allah'a maktav. Uzak 3-4 saatler daha aldı. Hani şu an yolda salayı Allah bize bir alhamı ömür kulu avzalı ötü uyuyup Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kul huvallahu ahad. Kul a'udhu birabbil falaq min şerri. Kul a'udhu birabbin nas. Allahümme amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ala ni'metil imam. Elhamdülillahi Rabbil alemin ala ni'metil islam. Elhamdülillahi Rabbil alemin ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi lezi cealena min ümmeti seyyidil mursalin. Ya Rabbel alemin ala Muhammed ve ümmetine ise Elhamdülillahi cealena min ümmeti seyyidil Muhammed ve Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün şefaat etsin, bariyat ediyor, nasip et Allah'ın Allah ona alına bağlayan zamanlar kılıp yüceyip tamam. Onu Resulü şefaatini, onu havuzun örtüyecek, onu bayrağını artık şöyle olmasın Allah bağır bize cennet ilahi tavlanı bulması bize nasip et Allah. Ya Rabbi Allah her kimle gelen ettiğin ziyaretle sen kabul et Allah. Allah bugün onu bize tümünü görme nasip et kendine kıyamet onu yüzünü bulması bize nasip et Allah. Allah sen bilersen Allah her kimle ettiğin ziyaretini kabul et ettiğin dualarını kabul et Allah. Dünya ukranı yavrum yerine nasip et onu bereketine teydir. Allah'larımıza şifa et, ondan bile yetkiler esenle olmasın nasip et Allah. Elhamdülillah ve sallallahu aleyhi ve Muhammed ve aleyhi ve sellem suretul Fatiha. Subhan rabbike rabbil izzati elhamdülillahi rabbil alamin. Allah rahmet eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nabiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nabiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nabiyil ummi
Hadi.